Antonyire ntukure ile ya mweri yo mweru yo September Jumatatu ya mbere na ngakuwata weni kuma thai mwanka wone sikinya kithaa kia thaa inyanya cia muthenya turinge mabuti yetu tuiwatire kira tukwenda na nyumene na atu tukawirirwa wirutanithia bongo isi yetu woni weekend ye kwa kwenda kwiranira isasa wa kabisa ntirona na mangratania yareyira na ntikurintire rigirite yeya mweri yo mweru ndina wirigira bubwingi ati yoyo akenda manto ya kethira ya kithongoma zaidi ebo ya kari mweri yoyo enana na kinya kire wowe no buo tukwirigira kukarikana kwa muringi okawe butiwe obura umenyeretie wita mabutine yaku ntukwire ingi kinyeru ari eta ebutine utina wasiwasi na yakethira kwenya tabua mweri yo enana ukanwa nayo uyu akiluka kwa mela ya tu inayo thai ya mweri yo kenda na rikana nende mwaka iramba uire ni mwaka wa kufosi mwaka huu ni mwaka wa kufosi ndo huo umebakisha just 3 months yo kinyamu hiso bando no fosi manto kawe yare kaya eta nyoayo ngwa bora ya kwenda unkuma na unkumi bainge baile batatu okulokera namba ya thimu ya 0702 876 kana 0762 876 na namba ya to ya SMS 2876 na either free of charge yetere akwa social media Facebook kuonde Nigeto FM radio chama ni weto kitonga habari rukiri chama ni wa Junction Nkondi habari ya asubuhi na happy new month kire babu buinde ndereba weto ngare mwanki Patrick Manete kumatera ketheka sana ndereba conductors kwena saimo kijana mtogo na kwena tawa mureithi hapana mweti wanako aba mureithi wanyakie white nendere baba ngintekira kuona CS ya tontonde esto murinyaru thokirwanyu raba menya irae ni beto pe ya na Gladys terene chantumbori buinde karibuni sana na ukaibotira weto kanoa no ntunye thari uringi twerekerete ndeka witi arukite bana no ngakubeta kato ingie wirane bona akungi nakuo mirango endukete ke yochokwa taumau imwa kwa imwe ngiuka kithimo yeku Betawa Mandarina Moritani kuma Best Kenya College indaja kwaria na nthuke mbethe nonto ikiroto kirekira mwana omwethe kwigwena maisha mega ende imbio korotha ikingo kinyaniria kiroto giaku kuri na anto mithembe ithatu mwanya kwina bara berigagiria ende utebio baruthaga kwina bara betagira gutethwa ne aciari na endo bao ende kwina bara berigagiria na bakarutha ura kubateri bongwa zone ju mwanya nonto ivo Murungu atharimaga kinya Biblia yugaga Murungu atharimaga ngugi cia njara cietu nikio tigo ta Best Kenya College tubatethagia gukinyanira iroto biao gukurukira kosi mwanya twina kosi ta Hospitality and Catering, Hairdressing and Beauty, ICT, Electrical and Electronics Engineering, Automotive Engineering na chinge nyingi. Nwa otoriongere cukuru yetu irere gitembene mutindo jwa kangangi kana otoringere thimu gukorokera 0718 918 156. Best Kenya College ikanoro getu 87.6 Geto FM. Abero kunde bonde bedikera 87.6 Waka Geto Kanate aba Turinge mabuti nankadha wa Ayubu. Uko na bugaboja uga jwa nini jwa tonde? Ijo kwera ya mono kafikia jota kwera. Tonde. Ijajawa. Karamaga. Ibaya kabisa CS yontonde. Aba muratonta ka biorianto bonde kabetere kuruare. Nataka nipongeze tumwagilie mtima wauni wangu mjisogeze shogoloza unga mwanangu upendeze ukitongoza funga munda mtoto kamkoleze shetani amepita leo ndani mitungi ni jogo la wika DJ acha
Zanzibar, need a rock in the rock, need a Betty on the Ashanti. Cause I don't want no stress. Girl, you rockin' with the best. The teach game never rest. This summer we the best. One nighty nighty, kunare batam nighty nighty. One nighty nighty, kunare batam nighty nighty. So let's go party, mtoto wangu let's go party. So let's go party, kama hakuna wasi wasi. Haya haya. Shetani amepita. Leo ndani mitungi video kwa nawika. DJ acha sifa. Hizo mambo ni jonjo utacha na speaker. Comic Slicer. Ghetto FM. Nethara thainyana ndaika 20 ndene ya mubango yo turinge ebuti kanya kare wika kuwe inkuona ringaringire ai no ngukari nkuruora nawe alo Ghetto FM Ayubu. oi Acha maneno. iko ya sana kubo kwa we sasa wa kiongozi yetu Mbwete ngarigara. na kinya na igo tuthongomete Iwe itwa mbudikagire wampori. thank you sana thank you Iyi jamani kiara kumanja kene kwa karaka. eu sauti neke wenka bateshe anongi Ari nuya kwa ngi nina sana uragira nyamu itu angondari mona limwe. yes pole chairman lakini tushakupata already uko ndani nketheria ntoba junction ya Nkondi itha 4:21 na teore mtu wetu wa Patrick kirera kuma ntobeto ekichwa na mtu wetu wa Mutethia John terene cia mbeu alo Ghetto FM Kama mwega. ndo mwega nonga we my bro we sawa Ingu pio nyani ikenoti kuma kalangani. karibu sana Kinoti Kalanga ori kanteni mekura kwa kalangani. Na kalomi ani. yes oh thank you iboega sana ndande okwa na pole Kinoti nonto network imekukata kata tha 4:22 endelea kuwatanira na muringi buti ungi na njira yo moria burarere ansi atika burere buria amwe mbere to ya kurura metho yetu ya kirie Ghetto FM alo Wayubu. habari erukire Ya kogwete kabisa. kinya yekwe thongomete no kuroka kwira mali kibabe na bio Ngatibu ingina kutoka inga mabuti hoga makawaida. ikwagirite of course Batimbete mweba kirende na kinjana ngwa msuri sana kiwa wangu hata na mitambo ande wa no torende. ani otore tote baebelia Ndaje ba mitambo mware ende. Kambere mweto ndage are kwa opposite barabara akiringa nga mabuti make au adana ntigenda na kinya yeku ne thongome kabisa akeni mulionge ya korani. Ngala wajibu we. we ate ku already Ngwa. Emodani na tore are ankaleni. nawe na tonye Ndatiga morezi na kwa mwetu. Ene mafansi monda mangai ni matera kama kambanje ko nanga bana mole ba bia ndio mpemba na abakundi karamba kama kama njoro batanja moke kwa kapia kidogo sante kapio kakaruto aibo ya sana murenke thaniria na unterene cianya kinjero ni tharia tha 23 eruare twe mweri yo mwero yo na ntuko yele ake inyote no yureta endewe muntu resolution cia mwaka ori wa tende no to thayo ka oru wa reka wenka thamanto yethirite yao mimuna we nyoko na nkinyete ai mwathani karere ngi nkoma no ukinyithakia uri angata mwathani owo endelea wekira bele bato ndene mutambo alo Ghetto FM mwalimu na te ore kubokwa no bui mwalimu oni nthongomi kabisa murito kwa tonga wenta amenya ni wento betwe yani yangu yani asante sana ndo bako ubaizile madietwa thank you kama kawaida pati ndani ndo bako nguvu murito kuno murikania mapema kabisa pato
Mbele kama ndio kuingia mrembo leo studio. Na yeku ne thongome. Kuna chama ni Francis Kitonga ni kigali. Kuna muhimu mboni kuna mtuma 24 saa usimba kuna ndio batasa leo blogi kuna kanyoka njibaya ile kuna karafumbi kuna biguna kama kama ali pinda kuna mtoto maiko comment Jeremia kabwa ito bwine. Sana la na mtoto kada reka raso mlinge tonga kuna ndio kukabengia ndo kama wale antubeto kiongo kuna manjoro uitongole ndio bigidiki ndio Paulo tuale ale mwezi mstani mwendo kama mtafiti mnabe kama ndio manondora mama leta reka ndio ndio ntorwa kuna mteja ndio MC mtarajua mbeo kuna sisi na nyeri kobia mwana mlini Veronica ni madhuri na kuna kama dimondole na kitu kama mrengi kwa ndio wale dia mwana pamoja sana mrembo pamoja ivoya sana wambonera maiko wantobe tubwe kiongo be na Luka na Kinya mzee Kizito bakethie na mto wetu wa Veronica wa mathurine wa mwana Severina Mwerayo Nkanga bwintheke na butonye ndene ino enjoy intere charity njinkubu ntonyeria bonthe banteri ucha nkubu bere sisi tunawapenda lakini wachape wira no mtu aenda warire na biake rirote na biaku utewethere na batauwe chunguza wone induingo meima ntokulukirite inyako enu musikuongwa ai bakobataramu no nto wina kanyamu oi baibwe kakuthira wone otokenda kukinya kwi nawe batua utoroka bura wona muntu ena murimu ya muthandu kwa itorokwa nontu tukwenda wikura yes kanyamuka bari oiro gona cienderie Jesu ici tuma bara bonthe wona bakikuthiata na ukatha ukiari nyoti wete point no ekaria ate ba kuringaringira mpi tebinge ibiu asia wone ira waete kianthe tungu kwera isi amate urongo ire thenya ndeka 60 anto ba Chelsea kirende kenge kikiaria kikimeneria Man United nyabote bati kwaria munafaa tu munyamaze kwetha bora ingiririe kangoru kamwe kamwe uni omwana kwetha bora umire otheri kwa umwanya yeto ababwe utire kwa burekane na Man United era imebira ya sonko tena ato supporta ya kwendito ithera twiki yonde nansi etito aya no bie kore bituri yo tuko kwa uburekane na anto ba Man United bakusire ra mpio na thiri thainyana ndaika 26 kabeta inya ari wa itira ruone bena the Blues number 5 dhaibwe number 5 kai 4 etako makania batu twe number 2 weeks atujali sibando tunapumueko Gato FM allo Onene na te ore kuboko we sawa Ona ikagi toka okano inkoelewa chairman yetu ndio ngagende tigere uko ngila tumira kiangira okanono bwoto surprise awu ngolongere majabu kibonda magetu tiba thongere kuchia na thongere bonde na marika nyurangitire gutu itokare into no mwanka bire we Jumatano Jumatano agutokari koroma kabongo lazima karewe lakini na marwato kanywa iya nyue pio to tonto ni ngangeti yako totimona kaire itaonekana next year renge ndunje wewe na mwoga watu thank you sana chairman yomboka na kirerete ende oni tiramenya kethira mundu ucio kwa akenda mbita kunywa marwa kana natia na mbere ya kunywa marwa rira yuyo kwa ari moyo miaka ene 1990s thenya na ndaika 28 tuendelee kubatanira ndene mutambo iwa kathai mulebi yo kathi no kwire mano hayo lebi maro ani uchuruburu rie te lebi bore ore kana nani Dar es Salaam, Krishna CV. Fish and I call a fish, live at the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima page, Mr. T. Nipotea sinza, mitaya ndani. Komba Samaria, wema nipate damani. Anti samahani. Amini mgeni kwa nauliza njie, nenda kanisani. Ndo nakutana na Shabani na mjua. Namsalimia Shebi, ameuchubu Shebi, anasuasua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakwenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari, kumbe jitu kubwa mwili jumba kirakshari. Unaambiwa kuna kupari mpaka ngonge mjumari, na kuna habari kama watu wanaponda mali. Mind your business, missing a no man away. Mind your business,
as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a no man away. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, it's sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi makuzi. Lele nyingi, fujo miluzi. Bona that is not good news. Kesho sipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wanasayansi maji yamezidi unga. Kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people, mind your business. Mind your business. Missing a no man away. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a no man away. Mind your business. As long as you don't get in my way. Eyes on prize. Ladies and gentlemen, it's just a tuko wazi. Eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Ghetto FM. Classic music. Thainya na ndaeka 31 mind your business. Yara ya atoma utangekore makuruta yaku last month. Please just mind your own business. Biashara cheitha reka achiringwe nene. Na akwe mto wizi ushisha na biashara cheitha mango kathoka ngesi yaku. You mind your business. Na unkumera business tianto kuthikathikira kununkanunkira kwararia iyo wachana nayo. Fanya yako yenye inakufaidi. Ithare mbetekeria ndikani arito kinyakethira chukuru nire meto ne usokwa tutiwa nende bamwe kithomo kyo kikuthirira au kitirathira no apo kendeleo kithoma ndu report kwenda kunenkanira ne amurito wenthe urathiririe form 4 na inyora atafanikiwa kithiria no ntobo itumi mwanya ntomerie yite kuguna wowe na te mtungi kwa mibwa menyethia kinya mutori woku no nto ya best Kenya college iba muete owe utetherio kinyanilia kiroto ire na kyo kya kuwa nkia kuona kangwendu tekia ndakaruta nkairomera ningwa antu autura kuingana na antu bampangui no nto bae kunengera courses kithomba oi woka thurero kwenda bena ya dressing and beauty therapy, hospitality and catering, ICT, electrical engineering, automotive engineering, kwena kinya motorcycle mechanics na kinya social work and community development na courses cionthe ina cierungurwa biashara. We warere kuthike kithomo na te wendi bwaku ni itumi mwanya kinya uwe iba ukujali. Ninge muno nkeloki urikane ini tekire rari ku August yone irathirire akini ene endelete ringi mweri uyu wa September. Kwa uwe yo wikinye uciandikithie na wambirie kithomo hamwe na bangi. Na orikane we muritwa wathomera cukuru yeto ya Best Kenya College kwena manto ya maingi yaroka gunikayo mbere buru wachwirwa attachment yorikia uterethio chumbuko emiuria. Number 2 kanya kangweka kya kumira oi wenko kamba kuthwanirwa we wa mbere nende yango tuliongera uciandikithie wendeleani na bangi au musimu nene ya mutindo gitembene nyumba ya Avenue Mall na mbethi mwingo kwa ukiwa wakinya nao bwambe bwaranirie mbere omeri call oringirwe ona kinyoto me message kire WhatsApp bukara nirie konkeluki 0718 918 156 0718 918 156 twite Best Kenya College tukathome ona kinya batwi tukaumira nao tutime bangi na ground turi the best. Ghetto FM. Amero kunde bonde bedikira 87.6 Waka Negeto Kanate aba Aya, twithainira thainya na ndaika 34
mbere tutiretanga ringi ndukene tafasali kai kanya kakue we kangire baile batatu kwa mbere ya nta kurura metho lakini twambe tuitange maruri tumenye na atia kukwendwa na atia kukurwa kenda manto yethira ya kithira mbenderia nkurire turinge biashara tugie mbesa tukurie mugongo ndeto cia biashara akwa Geto FM na Frank Murimi. Ibwega sana kagita kangi kathongi nkugwatio ugeni methani yetu ya biashara na tukiambiria athukumi kuma thokoni ya Ndarene South Menti ibarombete thirikari ya kaunti ya Meru kubakira kioro gia gutumagira araba kuga barazimikaga kuthi bioroni bia antu ukiumbe mawira murori na ndeto ino. Metha ya biashara ya Geto FM niringite kaguru mwanka thokone ya Ndarene aria kinyamala kinene ya biashara bethete bena kinene ya thoko iji ni kutha batina kioro nyuma ya kira bari na kikuthara kiujuri na kinyento bia ukutha bikiringwanirio no ntubo kwaga mungunye nyuma ya bukutha batiunganira ndene ya thoko iria yothirwe gia kwantere yu Ndarene kira tu na kyathina na kioro kira tu na kyo gikuraje kira kinara ge kanju na kirugura gontuko cia thoko cia mande batu aja tukwenderia aja tutina kioro iki ai kiojurire yekeria eti no ntuna kiojurire na tutiona go gwita thaa ici ande muntu ari chiomia tugeta waitha kioro nare gengi okomeria mongo kani ukiombeka ketho tono gututetheria twakakiro bogo no tutana tukona gukwara ntu ibikoya thoko yetu inya tutena kioro kira yetu kiojurire kina umwanka gitu gisugurikaira pare tutiona nya kaswa marunga mathatha ya turi na ageta That means batu tutena kioro thokone no tutegererwe ndeje ya kuimbirwa tanaja uju tukathithairwe tumantu tutwega naja ukiona ora riwa rikwara naja uju tukaimba imbirwa na kujari machoka chukuru anto baingi ni bethete bakinyirika kimbesa na kinya kuthura kuina marigo jama ingidene ya thoko ndi gutumite biashara ya wendi ba marigo ndene ya thoko ijere jikene muno na wendi bubu yethirwe kibisa Ndarene jainge inande jakuya kwa wingi uguri butebuyore jakugurwa raisi sana tare ule akwa na ndebe ire diretie mandi jere ya urete kuri na ndebe aici mbugeri uri ari nene buruburu turendia magana jana na rebati makinyangiri kana magana kenda na ndukuwa beini na mite muno tutekugurerwa utioguri ndikuru ikarangi bwayo thai gutembesa ngeripotera metha ya biashara ya Geto FM kuma Ndarene gichombugi gia South Menti koria tokameta mawira wa murori na bwarimi na kinyarithia bang'ombe cia iria kuma Kiego Yegembe ibarombeterwa ng'irori kubateithia na mikongoro ya kurumagiria ng'ombe bia kuria ibu baukiria biashara achiago Ndorokasi Lindian Toitha na ndeto ino arimi bang'ombe cia iria kuma Kiego ya Ntubocho eshene bunge Kegembe South ibakuria thirikari ukilukira ministry ya uremi ubekire ibanda bia mitu ekuria ero ing'ombe kenda bongeleria na mbeta kiri murandi area Kiogoi itucio maniritie muno no nto new management mbodi rotara new management itwanda kwena change sana nto berene area kara turwa turwa ndiao na ndiko tukuria na kinya kulesi agitwaerwa ni mweshimiwa itwaerwa kula yaire na ginya ria retura reko turura turawa kuri ndi windi uria nira munene twa agriculture na tutethia urombo tutauri urombo tutethia nikienda tukomba kuongeleria nkuluki for example ituba aona na twagereria nyumba ya wika ya kubwithia mitu atofandi na nyumba ya mitu kenda ng'ombe cia tuciomba ku produce area ringi au rene mkumetekeke anabeto bakanyweria nkeloki oroda factory area kangeta kariembe bakuromba wetana mbere kulikithio urimi bobo ng'ombe cia dairy farming as a source of income kwenda a lot of training kenda baumba increase production kwethira rimba baingi barithite tu by the way iria reo ya kunywanja maybe the excess reo iria reka imuno below 5 liters but embrace the current technology kirutererwa dairy farming nkeripotera metha ya biashara ya Geto FM kuma Kiego Imbita Dokas Oledian Toitha na arimi bamba kintere cha Tharaka ibagutariria iguru ria biashara ino na kinya nara barutaga ambake embega ya kwendia itabora tukumanyithi mwandiki ndeto etu Muriungi Makonyi gitani gatena thokwera nene ya mbake umanagia kiremba kere yanda kwa mendani ya Tharaka nyoni ngwinda ndamba kimono ro kimai baba kimaga kimana ndere otiabu yakaraga ni abu ya kapisa no ntori ko ura bwega ende nyuma ya mbura kuthekenya mbake kere
kwa andu atharaka na endia baya baracoka kuthikoma gura guntu kwendereithia kumendia na tumane obo mwimbe alafu tokathirwa na kanyakine ira mbake anyuro ne thia wa kanyakine na ara nende thia wana kithi tuta bora muta kuthithia mutu mpembe kenyuma mwembe eno ange kauma tigania makagura bakaya utwendagiria uki ara kuringana na maguri mambake thokoni thoko ya nchini tia kainkuona ri ndoku no ntinkuona kanini taka twendagia shilingi 15 na wiko twendagia 20 gacoro kamwe akaende twendagia 15 na wiko togaga 20 ende tia gwa ere na nini emo mbake tetia ndasa ni eno kwa tuanderi gacoro 20 igana koga tucoro 10 ibu standard ya ende tumioga go kenda na wathi kwende kenda wendie na 15 tutaragira na 10 alafu nawe kenda wendie na 15 kenda wigo kiona baita ya na kuringana na taramba mbake yenda kwa kuringana na gwiru bwayo itakunda mbake tokegwa borere mberu na koyewa gwetembe lakini mbake era yumete mwembe ne wore mberu methani ya biashara nkiripotera getu FM kuma Ntere cia Tharaka mbeta Muriungi Makonyi mwanka kagita kangi tugakomana gwa methani ya biashara nkumenyithi ino na shingi mbita Frank Murimi ori na wendia thokone kaita ikoka kumerie biaku turinge mabuti na nkatha wa Ayubu na ndiraria na nthuki yetu embithi ukeya kuthwania kutamburukia njara eku weta kuyukia kintu keitha rikana keitha ke utethia ntuku imwaki kanda eka kana kire utethia nuntu mwene akuwata utebukabua pipeline ala ita guikorokere no cia maguta overe baibwe bari wango ita cia oro anda izora ngandande so pipeline lakini ngandande so pipeline na ntumbori intumbori ore narua ntumbori ndire gora mami wow at least mami ambe yesa gere ngene wa Muriuki ai Murinya yes ari biare kaderi kajize kaderi na inyawe mami hiyo ni kweli aba muratompaka ndiuria ntubombeka betere kuruari Yai utiramenya tukwani tumagaruke tugaitwire twitheme na thina tukurie nthiguru yetu iwita wera gutekengia na ugambere nkatha wa Ayubu makagira do edere ado the metigere tagaie dere aro erutada metemukaro dere agotasiare toire madhaue edere ado mate ainena marugo mwana kenda geacokeirie muthurie getige acokeirie mwanake netuonire tukiorera nguruka-inĩ cia tunyani tukinyaga ĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mogo witũ maitũ wanjikũ ngoma ng'eni nĩ njũru nĩcio cia irigũrire warĩ mũirige mũciari na mũciarwo makĩigana nae thau mũgiro na kĩrumi kĩhũthio ini na gĩthomo cikĩiganania andũ ũthingu na ũtheru ũkĩũmbũka ta ndogo ona mathakarĩtio nĩ nguo nĩcio nja cia mĩtugo irathiĩ na njĩra nĩtuorire tũkĩorĩra nguruka-inĩ cia tunyani tukinyaga ĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mogo witũ
guciara tikumie kwariu nibukiritwo ni kuharwo mwana uria waciaragwo akaugirwo ngemie aroigithia ithe na nyina mũthenya akamatika nginya mbĩrĩra-inĩ nakĩo kĩrumi gĩgakĩmũikia moko gĩtino akamũrutia na mĩena yothe aregagwo akaregwo nginya nĩ irio nĩtuorire tũkĩorĩra ngurunga-inĩ cia tunyani tũkinyaga ĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwenenyaga tũcokerie mwago witũ maitũkĩrĩra kĩogũri nogũranie gĩakĩrirwo nduma nĩ mbarĩ ya Wangũ makĩgweterwo cia mwatĩ na rikaĩ marũgaga igũrũ makiugaga icindwe nacio ndwarika marĩa na njiarwa ciao nĩ tondũ nĩ makĩregire gũtwara twara indo kũrĩa thoni mĩrimũ ĩthire mũtugo werirwo ndwĩthambagwo rũĩ nĩtuorire tũkĩorera ngurunga-inĩ cia tunyani tũkinyaga ĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwenenyaga tũcokerie mwago witũ Ghetto FM. Nwetekeretwe guchenja manto na into no uchenje ngari no uchenje nguo na kinya no uchenje madhoganio lakini utetekeretwe guchenja mitambo 87.6 Ghetto FM. Ghetto FM Classifieds. Nuturite na kiroto kia miaka mingi na kinya uri na mbetwa ya kuthomera courses cia ũgima wa mwĩrĩ utikamake nontu Jordan College of Technology turi na cukuru ya medical health na social science ara tunengaragira courses mwanya mwanya. Courses ni ta preoperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, medical engineering, certified nurse assistant, kana caregiver, science laboratory technology, health records and information management, nutrition and dietetics, health service support, community health and development, community development management and social work, community health and HIV management, environmental management na courses ingi mwanya mwanya. Turi na arimu bakigwango kieguru bara bakinyaniretie kuthomithania kosi na njira ya ukinyaniru. Jordan College of Technology Thika nitugwatanirite na cibitari Kathumba gutigira nikuthi na mbere kuongera kithomo eki na njira enkinyaniru. Ndeto imbega ni ati itutethagiria rito beto kugwata attachment mwanya mwanya na kinya kuona twanya twa ngugi kiri courses ira bathomerete. Uthukania bwa September intake mwanka uyu nwabuthiite na mbere kenda kwibandikithia tutumire marieto maku monthe na grade yaku na course iro kwenda kurutha na kinya rwangiro kigerio ututumire kiri WhatsApp number 0723 111 999 kana kiri online ututumire kiri admission@jordancollege.ac.ke. kumenya mantu nkuruki turiongire campus yetu ira iri Utira Modern Campus, Jordan Towers Elimu Center kwa Nkrumah Street muchie munene wa Thika Town na kiri website yetu ni www.jordancollege.ac.ke. Jordan College of Technology Thika niye tongoretie na courses certificate na medical aganthuguruni ya Kenya. Ghetto FM ndukene aja neo biashara ya kwigukorera turingire thimu gukurukira 0703 876 876 tukurie kinya yaku gaka niko kanya gaku gukura.
turinge mabuti na nkatha wa Ayubu. Itharatha inya na ndaika 48 ndene ya kameme ya Geto FM tukiringa ibuti yao ithanire tura mbere na twerekerete kiri ithari tura namba ile twamba kunenkerwa ndeto cietu na njira yokuwe cia maturene ikaurio mathuka lakini mbere tukinya au mbetikiria twambe turure metho yetu ya akiri mweri uyu akenda utekeye kuwa manto ya chabachire nontu taruukite akiri riu manto ya mbere kuthukana ruoka mapema kureo bariwa iyo mapema ndio best. Ringio kawe buti. Kwina anto batera anenkaniriba mabuti betu. I mean anenkero mabuti oni na wowe baraba nenkairwa mabuti ya nuise batara irako kwasia kintu kira kitawa omenyo no menyo butethera bwina muntu wenthe ya bara wiba kwa tukirwa twinda twina mito ina akiri lakini te yonthe rutangu ibo bwe ya bora kubaterie nende kwina kintu kitawa promise yuirane promise muntu ora wenka akinyaniririe promises tiake ira antu bawe injeso wenka tebi na ndamu kwina inya na bainge betu turaringi mabuti tutaya kenda twingene ne 10 uwa wa promiswa imuntu akwira akuwa kibarua akuwe buti ewi promise oteno kwandeki ati promise inya ketha ne mbandike kane muromo ameingia 100% ako fail. Yes, atakufail. Whatever 90% na 10% ikaninti ni muno kakwika wirikiro baku buonda 100%. Kowo ke autweka kwe mtu kwete promise akwira akuwe buti. Mweri uyu akenda akwirire buti ria kunenkero August. Ira aku promise ria akwira September akuwe buti kanya October. Etwetete. Ongea keya akwira inkwendro kuwe buti. Owe nawe ntekomenya ina ome kai wasi wamenyo kuwa nto nintenda kuwa niwa ntende to tumira mwambe muno ote muntu ethera riti ne akiri era kuruta ngwe kwa haraka bora ko batere ombere owe muntu I promise yako ete kwena ongea yau hapo kwa hapo atate kwa story cha promise egura it's now or never wetekerie kanore akarambe na mutoyo waku yo murito ya yongere akambiria kuyua katha na ambirite mbetere mweri yo akenda yo ampe buti na ebuti rewe mbetara ofu thani reu kwenda kwao ikarimi kwawe ke ya witerera we orete rare ate bati kunoa isawa nyamuini na ure bwo mweteria ati bati kunoa lakini uketera mwankani ana promise we kya kore akuyura utadu na narore ndo urere omenyote choka ringi kumuringi okwe buti ankwendro kwira atiri kwa twika kwe mtu kwere promise kana akoro kwa promise maisha ne yato inayo akwire akubwithirio nto kana akuwe buti inyethira ari ofisi ne president na riu ore 100% woni ngaita kwa president ofisi ne kuruta ngwe ka bankare kana ne nkatha umpa yaeni ari weta kune kaituro ngikamata thara ya ng'ambe cia muntu aeni ngita manga wa ithara kasula kako kathoka ngwi thara hapana siendi huko hapana iyo ndio ntangoja nkatha na mbikire wirane na ati umba obuna of course iba kwenda anto bangwi wati wau uriari ya muntu akabirite otuko buteke ya na bwa mwithira na asietiro na mundu mwene riu inya ate ukuri atochie kwimurikira muringi okwa webuti mtu akikupromise kama sio kitu ya kukupatia dakika hiyo tafadhali ukawesti madhaa ngoja umiza matumbo chelewa tapata mwana si wako uiteroke aku anta ukanirie promise ne inguo au ya wetera ate mtongia ya okwira no ate wa mwira ari kwinombe terete ka ukarea hey ukata cionthe uteo ka umowete ko mto kwari sapo new now mweri yu mwero yu ruoka akiri once and for all kane ingane mwanko tire bora nkwirite turinge mabuti
Muraton paka, Diorian to Monte Cabeza. My love is bigger than the ocean. For your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you there. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out the man them they trace. Any man tell me where you there. Girl I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist. All of the man them they praise. Baby I dey color for your love. I dey mad for your love. I dey color for your love. I dey mad for your love. Your love, your love, your love, your love, your love, your love, your love. Come give it to me, baby. Ghetto FM. Stagnance. Me sasa. Me I'm giving thanks to the Creator. Your mama boy you well better. You makawe fungo toneta. Kinavyo pepe kimweta monana. Body sa nyonga makiti. Odi na gonga za mendichi. Usinichomeka kidonda na spiriti. Mimi ungetaumia. Baby, you got me falling in love. Fall in love. And Mona Lisa, my teaser. Hope you might be the reason your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. One in my baby, I dey go for your love. I dey mad for your love. I dey go for your love. I dey mad for your love. Your love, your love, your love, your love, your love, your love. Come give it to me, baby. Baby, I dey colo colo, eh. Colo colo. Baby, I dey colo colo, eh.
magic cruise. Wanna know if you go do. I got one question for you. Are you gonna let me be the one? Are you gonna let me be the one? Are you gonna let me be the one?